Ebusiafo enioma ekoso ewa ensori dem wo pimu ewo obi edi a wo se nkwa wo de na nesa wo wasem ekoso ewo ho asofo binum ekwan ya wo enam so edi deliver wo mo ensori ema edi ebusiafo esewani enseso ye ka edi chona mi se deliverance mpo edi eni sofo no timi na eye ne property so tene ne nsa bompa ye ne nya wo gogura fa no we display wana se like wo no I do aye na djuma se de wo pe ene se wo be fall in a gentle way so be fall in a rough way so be fall in a any way bia no na ye nim se no de e wo na so say die so for deliverance that is what me friend so le be gina anim wonu wonu won say to won so de nim say ye normal so for the next to the church member so ni tiri so na beti na wo bompa ye e dia mo na to the stand of say de just say ye papa in crofo pampamu ye wo ma pampamu say just say ye mo wo deliverance every day wo mo ne de say de ha wo mo e de ya dia ebi ewu ensida anase tese nipa ewu ebi eda na enumo nso ne tese o mema kentin konka ye nimsenke ma ene kwa ensore ema yedi wo mo ye ankuragro bi esa ema ene no mo kokko pin wa sore de yese wo bros yese na wo mo na mema die ka eba na sa no mo we anka wo mo enji sa no ma ni dia na so wo mo mo nhim na so video nu emu mema kentin ka ene je wo ni ye papa wo ma pampem ene ebi no mo ensu say the onkoko na afa wo mo atese asem no eni aye nyan a enesa enti so eni bia ben ninina mu da ben anase bible mo ye fa ene nyankopon ehia na suafo ene wo mo kan sempa kan no na wo mo esankofo yare even nipa na wo no kura bo ahonhom adokoro no ahodo ahye ne manu po nyankopon hu no a otutu ahonhom no ede efiri ni mu emu ade nyankopon bo na pampen nyankopon wo pa na pampen ana wo butu ohomone no anase wo dufudufu wo mo ansa no wo mo timi akọ enye nsa wote ye enye na no kasa wo kan ya ngugutu mi edi echire ene ma sansa nchene no esi ye ana enti sesa no we na ye hu no wo bible ye hu sensuafo no bia eba na sen na wo sofo bia wotimi enya kokodon ehun no se adabi ade we den senchene we dem nyame wa anya bie anasa ade we nya de se nyakopo enam so edi deliver eye ne manansu ni na mu no ye ti eye ensore dem no because of ya brainwashing and to that extent they said just bibia na ya sofo ebe ye no okay with it now and as bibia wo ebe kan no eno we have to adhere to it na yentu eye enwo no ni ndi wo mo anamonto no echi eye anam everything we enesi ye ni asa asofo anasi ye ni asa eye ensori ebi na so de ekoso ne nsema eba efa asofo binum ehun no eye adoso eye abroso to so wudwe ho a wonte eye ase na ebusiafo man ko hwe eye video no embra ne ba ye beto aso military go kuma bwana kwanza milite bonto pasane fe formula that's why ni keni kuna makugu kan sile conference ni kena makugu na mato pasane formula na mato pasane ni nani kwa WhatsApp Come on guys. You get it. Ebusiafo se we de wa hu enti se ade bi sei ekoso na anase se o ye nyankopon po ene ma sa direction to for deliver eye wo mu a na ye like okay sound normal anase say na wo no ezi ever because tanka ye nim say ka mema de mo wa kokodru wo no mabi no mu a mo nhwe enye nhwe han say ade bi sei yemfa enye mo anase ade bi sei yemfa endi mo to the extent they said osofo penyin krapo besa deliverance he deliver ni e go wa pampem aje se untimi nya eya wo ho ehwe aro se ebinum asusu anase ebinum adwencho mo de eba no eche se asofo binum no wo mo enam kwa
Ezan so no mu akwa tete ne ketere ma so akwa ye nyoma bi ade so wakasa e de church member wo ye hwan so what the second po na esi ne mire etwa eye ne mire kura po na enya de se wo be efiri ne nanse ene efiri ase agency so bo ne kwan se de ebo sorry emma no se wo mo ejina wo ma ye jojo wo mo esa na empo se ya wo sa nyoma we anase se ya brainwash to that extent the kura po na enti wo de oye for no oye wa wo so nye ni bi wo ma wani na wa hu se ade we anase de ekoso yi mi wu bi da mi ti bi mpani nsamo da enu ntino wo twe eye ohu anan abusuafo enioma bi no sei ene nioma ekoso se eda de ma ye hu se ewie ye mra no na eba eneza because Bible no ekasa no one try and say maybe Bible ba che say yes e be fa deliverance ma wo this year papa ya sum papa ya pampem ansa na wo je etimi ayeye edia eti we de mija ede emamo eto eje wa se wan kasa wo mu no wo be sore se wo betu no makwa kopie mu e wo asori dan bi emu ti sese ya na sa asori dan ya je say ana hia dan ya enoma ekoso no wo mu bi mpanyin nsam da ana wo nti bi mpanyin nsam da ese asuafo ana se yesu na nkasa na wo ba wiase no wo be ye ebi ede a ene na wa nkasa ena wo pe eye wo se ye mu ede akwa ene no ebusuafo osofu yi ekwan ya wo di deliver eye ne soroma aje so wo susu ejina wo no edi deliverance of eye hot slappings yi e wo ma pampa mu den ena wo betimi aka ede afa eho for the channel ebetu dwa e wo tuma gh comment section ebiemo enso like videos na share e wo all social media platform and so follow our IG page and your Twitter page so tuma gh_ Facebook and so tuma gh me di jumedi ho e chia me di e de e kwiasi kapa dasene ye besan e di e share e bumaka